parka Krka sa brodića koji nas upravo vozi iz mesta Skradin ka najatraktivnijem delu slapova Krke, Skradinskom buku. Prijatna vožnja kroz prelepe predele i uskoro stižemo na same slapove. Znači, za nacionalni park Krka postoji nekoliko ulaza, ali mislim da je ovaj koji smo mi danas upotrebili, Skradin, je najatraktivniji zato što u okviru cene ulaznice vas pripada i vožnja ovim brodićem. Evo ga, približavamo se Skradinskom buku koji se sad iz ove pozicije još ne vidi, ali ćemo se svakako javiti tamo sa lica mesta kada stignemo. Mi se nalazimo na zvaničnom brodu nacionalnog parka, ali postoje brojni izletnički brodovi koji iz raznih mesta vode na izlet na slapove Krke. Naravno, to je atraktivnije, ali znatno skuplje. Evo ga, lagano se približavamo pristaništu, pa ćemo se za ovu priliku pozdraviti, a javimo se kasnije sa samih slapova.